puja yang po alamnya Bandung sinena Sabuh pemandangan rakan sinaro di belang bintang sino hayalah goina kamu hai rakan Bandung sinaro mudeka kuno acara semapa gepudua mukawin lain han bago kon baru mohdro wangi sidara ba tempat yang baru ao di tino ramehan bago urung dum teka dakalan pemandangan rakan sinaro ini memang tempatnya lebih lagoina si gogo tu wate teka uro tapi hayado angenyo pina terasa durui han pedakun pro pandangan sino mangal lagoina adu di side ware sinaro acara kamu acara semapa pelara adat muhaditino gepakan kamu oleh urang kaya bak tempat Pak Mahdi mukrihan bago sino hai ado bak lampuh kurma menyobar konta kalon bago kurma hai ado di Arabia tetapi karena carong urang lawitnya gepula di sino muboh sedara tapi goh ditu golom troh tempo menan ke bago ta kalan rupa atu di side wareh sinaro kamu hai ado acara tumapa mebalah pantun Aceh rayuknya dengan urangnya nanggro antara jadi yang penting kan kerja. Yang kena kerja apa ni? Memang hanya tak. Bingung gah orang pegah. 18 hektar gah. Yang ke? Jadi pegah bijah tapak Mahdi namun herbenek kai terung. Betul. Ya. Memang gah. Lepas tak hayu tak kalon pitang. Betul. Boh ji hai cut bang mantong tat muda. Yo. Nyo ditanyo lam lu gunung belang bintang. Betul. Kata jak pandang masalah bak kurma. Yo. Bukan le sayang tak kalat tiwah. Tahu tayup ji patah. Nyo. Di betul ni muda. Betul. Long fikir bak kurmayo citok di Nenggro Mekah. Rupa ji hai ayah. Pak tanya pina. Oh. Ya meno ji. Yan atuh bak ramut di mulut tiwah. Betul. Yan atuh bak panah anu cimpala. Yo. Karena Aceh teramo Mekah. Yo. Yang ke bak kurma hai ayah. Udep ci di sino. Wahai cedera. Kon mucih di side hinang romka. Oh. Tapi asal tatim ulah. Yo. Ya, ma benar belanja. Nak belanja. Karena bibit kurmanya menurut aku pegah. Gimana? Muhai melempah kada truk tiuda. Sudah. Yo. Nyan ke ban bago ado mutua. Nyo kamu katruk langkah bak kubun kurma jihne kalon bak kurma hai ma mutua cukup taluah tino ge pula munyo lu ti gede kun bang arih ngan bang dolah menurut gu pegah boh jih kana di ti abudo hadi kala enturah ipike cit di Mekah yang na bak kurma. Alhamdulillah puja ke Allah. Betul. Yang pujut lagi ulah wahai saudara. Tema bak manusia atai getem olah. Betul. Yang penting hai ayah tubai belanja. Begetem kerja alam jujur saah. Nyota no di teramo Mekah cik subur lagoina. Betul. Walau lambate bate lagainya kunengon mirah. Tetapi hai ayah udip tanaman nyota pula. Temong laju wahai adi mutua. Baik hanam pu pegah nyo kena katruh teka.
Untuk ngan didengar oleh orang katanya sampai Eropah. Betul. Tak upload bagah bak YouTube cik media. Memang tak betul lagi ni pegah. Tetapi nama talah ino wahi saudara. Apa salah? Tinggal HP nyo kapal ka apuh apa. Ote tatigan hai ayah mu jite mana. Pakai ban ke hentuk ke tayo tak upload wahi ayah. Pegah you tiga. Masalah sinyal hana apa guna. Pakan. Tatrun kedih mutua hanyan kedih kana. Karena inona radar auri nyo komunikasi luah. Betul. Baik sampai hai dek mutua terganggu sinyal. Pesawat udara Retno dilangkah. Nyan hanjut macam-macam adi mutua bumu pom gada. Betul. Untuk oleh ta kamera di tino kudih ta olah ta edit bagah ta upload tigra. Allah.